Nongeye kugusuhuza we mukunzi w'Ingenzi TV udahwema kutwereka yuko utuba hafi natwe tukagusezeranya kutazagutenguha. Njye muri kumwe ndi Spirit Habimana. Abantu basaga 500 bacurujwe banyujijwe mu Rwanda. Ni ukuvuga ko aba bantu 500 bacurujwe banyujijwe mu Rwanda. Umuryango Never Again uvuga ko abantu bakwiye gusobanukirwa n'ubucuruzi bw'abantu, bwaba ubwambukiranya imipaka cyangwa ubukorerwa mu Rwanda. Ubushakashatsi ku kibazo cy'icuruzwa ry'abantu mu Rwanda bwamuritswe kuri ya 19 Nyakanga muri 2019 bwakozwe n'umuryango Never Again hagati y'umwaka wa 2017 na 2018. Basanga ari ikibazo kiremereye, kikaba ari ikibazo kiremereye isi yose ndetse n'akarere muri rusange. Harasabwa inzego bireba kunoza ihanahana ry'amakuru no kunoza uburyo bwo kwita ku bahuye n'ingaruka ry'icuruzwa ry'abantu mu rwego rwo kurihashya, ndetse hagashyirwaho n'ikigo cy'isanamitima cyazajya gifasha abahuye n'icyo kibazo cy'icuruzwa. Umuryango Never Again uvuga ko bigoye kubona amakuru ku bacururijwe kuko abenshi mu bahura n'icyo kibazo usanga banga gutanga ubuhamya bw'ibyababayeho. Ubwo hamurikwaga ubwo bushakashatsi kandi buvuga ko impamvu nyamukuru ari ubukene no kubura akazi by'umwihariko mu rubyiruko, aho usanga ababatwara babwira ko bagiye kubashakira akazi ndetse n'amashuri, babagezayo bakabakoresha ibindi. Umuyobozi wa Never Again Rwanda Nkurunziza Ryarasa Joseph avuga ko inzego zirebwa n'iki kibazo zigomba gushyiramo ingufu. Yagize ati icy'ingenzi ni uguhanahana amakuru ku bigo bishinzwe abinjira n'abasohoka, RIB, polisi n'urwego rushinzwe ubutabera, kuko kugira ngo ikibazo gikemuke bisaba kubona abantu bafite amakuru nyayo. Joseph akomeza avuga ko hakwiye ubuvugizi no kwigishwa kuko inshuti, abavandimwe, abaturanyi kenshi usanga abakora ubwo bucuruzi bw'abantu aribo bakoresha kugira ngo babone abo bajya gucuruza. Iyi iracyari Ingenzi TV. Yagize ati no muri sosiyete dutuyemo cyane cyane abakozi bo mu ngo, mu tubari, mu mahoteli, mu biturage, bakabazana mu mijyi, banaza ugasanga uburyo bakoreshwamo, uburyo bishyurwamo, ibyo baba bakoze byose abakoresha batabaha ibyo bagomba. Umurungi Providence, umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutabera mpuzamahanga muri Minisiteri y'Ubutabera, avuga ko bitoroshye ko abakora ubwo bucuruzi bw'abantu bose babakurikirana kuko nk'abanyamahanga byagorana cyane. Yagize ati mu Rwanda nta bushobozi dufite bwo kujya gukurikirana umwarabu uri gukora ako kazi ke ari iwabo mu gihugu cyabo, ahubwo polisi y'u Rwanda niyo mu mahanga bigerageza gukorana kugira ngo babagarure, kuko babagezayo bakabambura ibyangombwa ndetse n'amatelefone. Iyi iracyari Ingenzi TV, naho njye ndi Spirit Habimana, nkwibutsa gukanda subscribe no kunzogera kugira ngo ujye ubonera ibyo tukugezaho ku gihe. Ubushakashatsi bwakozwe bunagaragaza ko abantu bacuruzwa abenshi baba bari munsi y'imyaka 25, aho abakobwa bajyanwa nko gukoreshwa mu tubari, abahungu bakajyanwa mu buhinzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Imibare yatanzwe n'urwego rw'abinjira n'abasohoka yagaragaje ko mu Rwanda hanini abacuruzwa bahanyuzwa bajyanwa mu bindi bihugu, kuko bavanwa mu Rwanda ari bake. Mu bantu 515 bacuruzwa higanjemo abarundi bagera kuri 323, biri ku kigero cya 62.7%. Abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari ku kigero cya 77, ni ukuvuga 15%. Abanyarwanda bangana na 77, ni ukuvuga 13.6%, naho 45 ni ukuvuga 8.7% nabo mu bindi bihugu. Nge ndi Spirit Habimana, naho iyi ni Ingenzi TV.